Yabona ke labantu laba engizokubalela bona engiyazi ke inhlamba zizongilandela ke manje kodwa iqiniso ngeke silifihle. Lalela, umuntu okungamelanga umthembe empilweni yakho, ungizwe kahle, indoda yakho noma iboyfriend yakho noma umngani wakho ofavor iKaizer Chiefs, okutshela ukuthi iChiefs izothatha ileague, noma akutshela ukuthi mngani wami the day iChiefs yathatha ileague mina ngizokuthengela imoto. Mdambe lo mngani loyo udlala ngawe ayikho lento ayikhulumayo. Mama, iboyfriend yakho noma ifiance yakho lo sekuthembisile ukuthi uzokushada, maye kutshela ukuthi uzokushada the day iChiefs yathatha ileague, faka iCV kwenye indawo, lo muntu loyo udlala ngawe. Okay? Uma ngabe ususemshadweni, le ndoda yakho le noma lo mngakho okuthembisa ukuthi uzokuthengela imoto noma uzokuthengela umuzi the day iKaizer Chiefs yathatha ileague, udlala ngawe lowo muntu loyo, uhlala ukwazi lokho. Uma ngabe unendoda ephuzayo ekutshela ukuthi izoyeka utshwala the day iKaizer Chiefs yathatha ileague, khohlwa, uyohlala nesidakwe endlini. Uma unomfazi ophuzayo okutshela ukuthi uzoyeka utshwala the day iChiefs yathatha ileague, khohlwa. Uma unomfazi odlala umChina okutshela ukuthi uzoyeka ukudlala umChina the day iChiefs yathatha ileague, khohlwa. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakele. Uma unodadu wenu owumahosha okutshela ukuthi uzoyeka ukuhosha the day iChiefs yathatha ileague, khohlwa. Right, ngiyaqhubeka nabantu ngingabelanga ubathembe. I-politician ungalithembi, iphoyisa ungalithembi, umahosha ungamthembi, umuntu odakwe isikhundla oyimanager emsebenzini ungamthembi loyo muntu loyo. Khuluma ngenduna, ungamthembi loyo muntu loyo. Okay? Umuntu oyinkosi kodwa ekhuluma amanga, ungamthembi lowo muntu loyo. Umuntu omdala ojola nezingane ezincane, be it umkhulu ojola nezingane ezincane elingana naye noma oshada nezingane ezincane, ngizoyibeka kanjalo, elingana ukuthi ngaba umzukulu wakhe ayishada, ungamthembi lowo mkhulu isigebengu. Noma ugogo one-Ben 10, ungamthembi lowo gogo loyo, yini? Isigebengu. Ungamthembi lowo muntu loyo, uyinkinga, uzokulethela inkinga empilweni yakho. Okay? Bese kuba yindoda yakho noma iboyfriend yakho, ifoni yakhe ine-pin code, ivulwa nge-pin code, ivulwa uye yedwa, ungamthembi lowo muntu loyo. Umfazi wakho, i-girlfriend yakho ine-pin code yakhe, ifoni yakhe ivulwa uye yedwa, ungamthembi lowo muntu loyo. Ungalinge nje uzumthembe lowo muntu loyo. Bese okugcina kube umlungu la usebenza khona, umlungu la usebenza khona ozokutshela ukuthi uzokunikeza extra check abanye osebenza nabo bangazi, ugade wena la emsebenzini ukuthi ubani umuntu ogangayo. Ungamthembi lowo muntu loyo, ngoba njengoba etshela wena kanjalo nonke la emsebenzini unitshele kanjalo, nigadene nonke, kodwa wena wazi, akekho waziyo. Okugcina manje sengivala, okugcina umngani wakho. Ungalinge uthembe umngani, ngoba umngani wakho unabangani wena bangakufuni, akazi ukuthi abakufuni. Ey, wayibeka Mbatha. Ungamthembi umngani wakho ngoba unabangani abangakufuni, akazi ukuthi abangani bakho abakufuni, nawe awazi ukuthi unabangani wena abangakufuni. Ngiyabonga.